iti Masakbayan. Naimbag na oras yu amin papagayam. Itagundaway, isagut mikadahayo, ti umuna apasa te serye tayo ita alawas anapauwan. Rugit iti Imak. Dito drama tayo, ti Masakbayan. Ay. Oh, apa yung sanay ka? Mayat matibiyad dito probinsya hambakat. Awan makunak. Gaput awan unay ti paggastusan tayo. Ay. Ngam, anya. Ngam nagriga tayo gurnom, bakit? Kabayatan ti panagdakil dagiti bing. Ad-addamat adumakdakil ti gastus. Anya ti kayat mo asawan? Bakit? Anya nga tanu, padasan tayo pailan ti mapanijay syudata. Ha, ngamin, manumutan adaras anak mula ta itinatang, namisulat ta bangkrap. Pagtrabahuan panarut ije syudad nubilam, makitrabahu akadental jeans, sigurado na da trabaho da. Anu sa pailan ti makikonstruksyon. Baran ijay, katadamat basit marunum para kan dagiti bing. O sige. Panunutan kan planwan na imbak ti may papan ikidaita. Almoy. O manunggut akon ikisingasing mo amapan tayo ijesyutahan. Agyaman akong kastaya bakat. Apagiso. O madanin ti bakasyon dagiti bing. Wen bakat. Kat mobilan tamaya ti paksapulan ni Jai, itanu, ora ijay dan tunay tulo iti panagadelda. And when day tamatlan ti pampanunuthat, hanggang numapan tayo ijesyutahan. Di, masapul amang sapul tayo iti boarding house apagyanan tayo. Jack kaya ti makipagnaud kadagiti naganak mo. Ambumutan, kanayon anapudo ti ulo ti inam kanya. Kan maysa, Jack kayatin ama ulit paitikas iti napaspasamak iti apanang tumpa na kanya. Ala, di ka madanagan. San tayo amakipagnag kadakwada? Jack matla kahit nubilat. Agyaman ak nukasta. San mo ajayad adayuk tarik na kadakwada? Pamilyam ida. Nga maawatam kumano anya ti kayat ko asawan. Hello, Insan Regina. Hello, Insan. Kumusta? Ay na, kastoy lata Insan. Baklalata, manipot iti aging kaita. Sikakit di mat Insan. Hop, ay wag gayam. Ang mga no dapay bakante a boarding house dito pag-abanam. O sino tagsapsapol? Si kakati Insan? Wan? Apay, umay kalupito'y syudan? Wen kuma? Padasin man mat, barin di tatayan ti swerte amahonan. Ay, sure Insan. Ala, umay kayo iparisil kumaro jamay sa arum para hadahayo. Kasaritak to jakim palay. Ay niya ti kunam, kasinsin mo ti agnaed no pilan baro. Ay minanamet baro ko na namanen, basan ko na yu Alahwanan basan. Winana, kasinsin ko amismo ni Regina. May kamatanakan tanasing pwedda. Saan akasla dagiti naglabas sa borders yo na itarayan dati abang da. Nasayat no kasta baro aiste basan ko na kumahat. Kat kanu da ngarud na umay. Ay nasarita kami itay kat nahunana nga umay da inton nix tui. Insige nga rod, iriserve kunde may sa arum para kadakwada. Ay, agyaman of nana. Ne, at daldalos ka matandite may sasilad bakling. Apay, umakar ka ditoy? Ay, saan? Dalusaklaan tapagyan ang dainsan ko. Kasta ka di?
Isote balin akaruba tayo. Ay wana, nam siguradum lang na nasayatu galina. Amomatan, jakaya titao ana alastu galina. Ay na, nasingpatinsan ko anya. Nasaysayat matiu galina angamiti sika. Anya? Ay, joke lang. Sikakidin, Ay, panawan akong dito'y. Adararamidek. Jakaya timasinga. Ha? Anya? Kasinsin ni baklatag yan diti abay tay waru, wen kano, isumati ko na kanya. Kato na, basta laki tinasingput da, barang talo saan, siya mismo timang patakyas kadakwada ditoy. Kato na, alaan kitimat ni itulok mo na isuda ti agari-ari ditoy. Santa pa'y mo't kita may bagaday talakay, namin, santa pa'y mo't nakit-kita ita. Kano da hanumaw may? Italabas kanu kat kunani bakla itay. Kasta di. Ala, para makita. Ay na insan. Tagbayag mata santa nagkita niya. Isa kayo gayon. Ay na, kasta hakmat kan ka insan. San lang na siya ti mailukan ka. Nudikat amin kami akakasinsin mo ija probinsya. Ha? Wun ha? Namin, manipot imay ka dito syudad, maikawa kami, gaputawa na tinakatag tagari ijayhan tayo. Day ta talaga ti ka iluyuhanyak, ti ugalig, sana siya, sikakit di mo't. Siyempre, sika mismo gusta Ala, akinakahayon, nagluto akit ipagsasangwan tayo ken dito kay pala maturog. Bigat kay tuwada mangisin pa iti usaryo di tabanir. Ay, o sige, agyaman ako na insan. Ay, naimpaglakit din, tanapanunot iti umaymanan dito syudad, bayaw Elma. Wan bayaw, ipag. Ay, awan sa talaga ti swerte, numay papaniti panagaw din. Kanayon kami amabangkrap. Ay, kitwen ibiro kipagkwartaan bayaw. Wen, iswa nagsaritaan mi kanibakahat. Apadasan mi man dito syurad. Baran at damay at apagkwartaan. Ay, adu ditoy. Gagat lang tipunan dito'y bayaw. Winipag, husto ka, itiday tamin baga. Si kagaya ti pagpaganibakla kasinsin na. Anya maminan tinagan mo? Rihina, manan? Hakasta, magdamot tinagan ko. Nabayag kami nagababang dito'y. Palo atawan min dito'y abalay. Kasta hadi manang magda. Ay, nabayag kayo marudin Wan, dito namin tayan ti trabaho nila hay ko. No kasta, anak mo dagiti duaw bing. Wen manan, kasta. Sige, ituloy mo nita aramitan, tapnasan ka masinga. Ituloy tanto lang ang tag-istoryano malpas mo tiyap aramitan. Sana bali, tagabay tamot ti boarding house tan. O sige, manang magda. Manang magda. Anyanay mo ti trabahong iti. Pharmacies. Kasta ka di, wan, iso na lang, tajak mo't makatrabaho ita, namin, awan mo't isabali amayawan kadagitan nak mi, kasta talaga manang. Uray siyak, iti babasit dagitan nak mi, talaga saan ka makatrabaho, awan gayam, sa dino iti pagtrabahwam dito'y nubilang laan, kwaya. Ijemot lang pagtrabahwan di bakla kasinsin ko. Anya, kayat mo sa wan, agugas ka matiti karots. Wan manang magda. Ano sa ijay, sana bale, ta medyo dakil matitangdan itag malam, ay na, iti kinaado ti mabali na pagtrabahwan dito syudad, ijay pailaan pagugasan iti karots ti pagtrabahwan. Anya ngay nga huwad manang, anos lang at talaga ti kasapulan. Sa bagay, sapel ako mga ruda, tama anusam injay.
Kumusta ti pa nagtrabaho bijayan da Uncle James? Nasayawat mat bakit? Anyang ito bugraan nyo ita. Madama ti pa nagtais mi. Iswasim makit ti sikot ko. Angam di balay. May wamat to. Italaan da ito'y. Nabayad namin na saan ka nagtrabaho iti construction. When makit diya, imbag ko na tasan pa nakabirog na Uncle James iti kadwada. Ay, naimbag na rin na nakasambut ka. Manungay ti sweldo yo iti maysa na aldaw. 800 bakata. Yam, da kami ti makamwi ti kanon mi. Ngam, ayos lang. Kasta ka di. Ala, an anusam ijay, paanusak matimapan agugos iti karohots. Inando sa maturum rumod di asawa ni Regina, pagtrab-trabahuan na ay, asidaglakan ti pagububraan na, construction sakno, kasta ka di, ket manuhan ti tangdan na iti may sanaldong, ay, jak amuap, jak mo't sinaludsud no manu. Damagam tuman kina Regina, no manu ti tangdan nila kayo na. Nukit kita kami di asawa na, kasla naglastug ti lanana, di dahil hakit at lasto ka, ha? Kung namilan na to ti saad na, gayam, construction worker lying. Bakit? Apay na ta di asawa ni Manang Magda? Ha? Apay di asawa na? Manuna dara sa nagrana kami di kalsada. Pampansinak mat, ngam madlaw ko, amaditiki na kanyak? Ha? Ay, nagmaditi panangkit kita na kanyak? Ay, kasta ka di? Bye-bye amlatan Tinapatag. Awan dakis ngar aramidan tayo kadakwada. Ay, oray siyat. At damot madmadlaw ko kanimanan Magda. Ngam, sana't nagtagpagarin. Ay, wala bagat. Tanariga ti makiap apa iti karuba. Ay na, ipagpagaking kainsan Di ko na makisarsarita iti dadya Magda. Nagalasti ugali na dadya Ha? Ado ti porters dito'y andi na kaya ti ugali na. Chismos ang amin. Oray tao adi na pa'y unay am-amo. Chismisin na. Anya, wan. Iso ati ko na makisarsarita kan kwa na. San mo't kit di insan. Jak tu pa'y mapandita boarding house na. Iso ati ka na yun o may dito'y. No makita na si Mang Pertahon. O may mata na makistorya. Ay na, kasta ti ugali na insan. Iso ti trabaho na. Ti kanayo nagbir-biro iti ka istorya na. San pagkip di gastoy abiyaga. Salbaga talaga. Ay na, nabalta ka man rito. Anya ka motun. Awan pa'y rabiya na gawid ka saan ka na hainum. Ane humanu. Uminum makaginggat kay gayad ko, Anya humanti bibiyan mo. Anya? Siguro, naabak ka manan iti sugalan niya. Iso kastapa. Nalain. Wen, naabak ka iti sugal. Iswa na pudo tiwulok. Iswa sika. Di kagsasaw iti jak mabustuhan. Mawatam. Unay kamatan rito. Awan lakarudan ti iso amin dito ti balay. Maalampay lang taginum inumakasta. Kung di kan agsaal. Anay po. So, lamin asawa. Tak ti sugsugal ko. Kanyin inum ho. Agreklamuhan of wartam ti sugsugal ho. Kasano kumakahwarbaga. Katawan mo trabahom. Anya. Isu adi agreklamo no hanayo nagsugal kan uminum. Nusal ang deta dakas naramit mo. Saldeng at mete pa nagsugsugal kan panagbarbatek ko. Anya? Ay hell baba. Unayan. Nagmatikas na pa nagtrabin. Kanya, namagsinsin nung bataylaan dagiti agasawa di tabani. Makra, with naroon makita.
Di dagpakatihan ko marwakan ta. Anya matan day talalaki kaya hindi ki pala tumpalan na matan ti asawa na. Wala, narud uwahabot kahasimot ni manan magdana tayo no. Amalan wada maki makagapo. Iswakas jeti na ramit na ti asawa na. Nyamsan kumamot sa kasjay. No at parikot dan. Pagsalitan da kumanain pag plana kanyang inakumatumpalan. Agdabiyak kaasimot ti asawa babae. No kastati pampamay ante lalaki. Sabagain kidia. No di da pala sumadan aging garita matamdama. O mapan ko bagan ida talaga. Hisan lan adat ay ti madis-disturbo. Amin abodes di ti a building. Yagat misturbihagat. Anyat orasan. Awam pa'y turug ko. Sapay masapa ang mapan agugos ti karots inton bigahat. Oh. Bigat na magsangsanit ka. Rito, upang maasim kuma. Gusto mo tanday ta pa nagsugsugal mo. Awan bimat nang iti sugal. Iti gaano man. Awan ti bimat nang alalahero. Anya, tamon siguro. Jak amot ilimlimid man niya. Nabasak amin dagiti chatyu iti sigut alalakim. Agasan? Impagarup humatlakit din no awanan ti komunikasyon yu. Nagbidu takayam rito. Iso adinak mapabaso no apay hastuya kita. Namin, dagiti sakit tinakam kukin ka. Iti panagsugsugal kan panagin inum ko ti panipapapasa. Oh, apay, di ka di mapanagtrabaho ita. Saan? Panagbabayad man na niti abang, nam di ka mapanagtrabaho? No, vet mo, sikan ti mapanagtrabaho, kasanan dagito bing, ituwit no. Anya, di na pakibiyahan iti trabaho ka. Ha? Makapawan ganas ti trabaho, gapu iti day tanahamit na. Impagarupo no nabalbaliw kan, nimsan mo't kaya? Anya ti kaya tasawan ni Rito. Papagayam, di riwayan na dinggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapawan. Rugit iti Imak. Dito drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimak direksyon ni Virgie Putlay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC, Drama Production Center, iti DZWD 540, kanda ito inyong stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di napalabas, gapu iti panakabankrupt da Elmar ken Regina, ijay probinsya, nagdesisyon da nga road amapan ijay syudad. Nagsarita banta Regina ken tibak lakasinsin na, may papan iti boarding house apak na danda. Ijay syudada, iti panagnaed da Regina, iti boarding house. Nagbali na karubada, da magdakan rito. Nasaya ati panakilangan ni magdakan ni Regina. Namsan nga mo ni Regina, atag takipasitan da ito iti trabaho dan agasawa. Iti sabalya bamir, namuan ni Rito, de lima da komunikasyon da magda. Kenti sigud alalaki na. Impapas ni Rito, iti sugal kan panagin inum, ti sakit tinakam na iti asawa na. Papagayam, den ganti tulo iti serye tayo ita alawas anapawan. Rugit iti Imak. Dito drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Panagbabayit man ang ti abak, ngam di ka mapanagtrabaho, nuhet mo, sikan ti mapanagtrabaho. Kasanong nagitubing, itugot mo. Anya, di napakibyanan iti trabaho pan. Makapawan namin iti ganas tek trabaho, gapu iti aramit mo. Impagaro ko na nagpalbalyuhan, namsan matgayam. Rito, iti nagarami kay ti may kaniwas. Limalan abulan ti buridet na anak tay. Nyam pinanawam gapu iti lalakim. Ket inaklong kalatay ti panagsublim na. Impagpagapok kadagitiw pin. Nyam pita.
Anya manin dagiti nabasa kiti messenger mo. Kwa? Nagawa na papain mo. No di nak marespeto na asawa. Respeto na kumakas ama dagiti anak mo. Apa yan? Ay, kasla kanay mo tati paragap apa yung agasawa. Ay, win merod. Inaldaw kami mo tinagapa. Tanay namin anabartat tunggal agawid. Anyo, kan may sa, kanay na napudot ti uluna. Namin, kanayo na maaba iti sugal. Anyo, ayo na imatanti asawam. Imbis na gatan na iti kanin na, wenno si dende kiti ubingi o anti matmat gidan na, iso ka na pailaan, dahi taro ti parikot ko ita. Awan na pulus mayawak na kanya pakwarta, oray amuna nga awan tiso amin di tibalay. Palagipan anti asawan, no anya man ti diyo na kinaawatan hagasawa, panunutan yo dagiti anak yo, gana. Anya, kasta tinaibaga ni manang markakan ka, insan? Wen, pulos ka noong awan mayawat nila kainakan kwa na akwata. Ay, unayan, awan samot ang tialda wa di daga pa na. Di dala mabain, isudar de magmagnek tong karabi anakol ulimok te amin. Wendod, apay, saan kayo anak sarsarita iti dayjay amadda? Ay, amumatan tanyak insan. Masapsapa ka mapanagugas iti carrots. Nakaturog na pala dukas di arumarak. Kat inton sumang petak iti malum. Agina na aklarum. Agasikaso at magtan iti kusina mi. Isong awan panawan ko makisarita ko ni Juana. Sabagay makiti Angem okay lang ti kasta. Namin, amumatan ni Magda no isote umemaki marites. Di na mo ti agawid. Si kakit di mo't insan. Ay napuno ti pagbaga. Pure alas 8 ti rabii. No san pe analpas ti istorya na ay nakwa. San agawid. Maritibuhan ako na palaga, Frank. Kanay lapan nakastoy. Ano san ti kas di ka tao? Di mo pala na medisina. Ha? Imbagam kanya, nay ayatin niyo pa'y laon titunggal may sakin ni Kevin. San ka di? Wen, put no dayta. Ay ayatok pa'y laon ni Kevin naging gayta. Kun, oray ni Kevin, ay ayatin nakmutlatta. O, dayta man kayam, when adami nanditi Pilipinas di asawa ni Kevin. Iso tilapot itayan ayat mi. Anya? Ay na, aday medyo na rayta magda. Panawa mo ni Rito, dahayon ka ni Kevin tedden na. Umatayo kayo no iso. Tapno lang na panawam ti awanan bain nga asawam. Pala tinong panak mo't latan Rito. Amin na nagsaritaan yu ite kini Ivy, nangag ko. At datlan ite asidig ti Rito. Angin niya, talagang hawan pagbaliwa man niya. Impagarup ko no nagbalbaliw kan, gapot na nagsibli ka katahamin na aga-amay. Nimsan not gayam. Iten niya pailan agapo ang nagsibli ka, no aging ka ita, kit dayde pailan at tevin ti ay ayatem. Pakimlan ti panunutem maga. Panunutem kuma dagitem naktay. Napakpatid na amang dagiti ubing, ngim dayjay a Kevin. Pasensyakan, namorean niya ti aramid at apanang lipat kan kwa na. Jack maramid, gaputaging gaita, ayayatak pailaan ni Kevin. Ada kagaya man, when manan, kasansan pagkulaan. Nagdapo ka nagugas iti carrots, kasta ka di. Wen manang, iso akita mo, nakarugrugit pailang ti ima. Ada ka di bagasyo adin, awad namin maisahang ko itapang rabyan mi. Ha? Awan bagas na isahang mo manang Magda, awad na ruwad, hanap da bagasyo.
Bumulod ako mapailaan. So kataktono adagatan nila haiku. O sige manan, mabitlan tayalaan ka, ay na, agyaman ka, imbaglakitin tadda ka. Ay, saan pa ngamin ananda ditan nakku, kun awan pa ngamin nila haiku. Anya, awan bagasta manang magda, ay, awan kanu, isunay may bimulod. Kunana sukatan nanto, angam, oray sa anan. Ay, kaasitamat, nang runa dang itiubing, uy naruda. Awan ka nung namitiyaw, awat nila kay na, kwarta kun kwan. Anya? Ay, amangan awan pa'y kitimat isitanda. Adun sa mo jendu tumasidan, pati guam kitidan. Ay, uwan nagpaisan niya. Sige, mabitlaan, tapadigwak ida. Manang magda, dangan kayo kadin, at tutisidan niyo o. Ha? Adu nga mit illutok. Di mo't lag sila dagitan na ko itigin na taan na ba? Di da hayat, ay na, agyaman ako na yadin ha. Kinapudnu na, nahanan dagitan na ko mauray awan si dada. Anya, nam riingak manan ida, tamahan manan. Sigurado magustuhan da dayta inyag mo asidaan. Sige, manang magda. Mangan kayo marudan. No hayat yung naksiday tinatan, o may kailat na mga ala. Adu tinatang ana-alak iti pagtrab-trabahwa. Dasaya at tanadanon kaditi boarding house yo, magda. Owanana, sanak mat namin arumbrumwa, imaya tagsignira ko maitiapan. May katluitan abula na saan kayo ang baybayad. Agraman tibilyo iti kuryente kandanom. Pasensya kayo kumanana. Awan pa namin intad nila kay ko pagbayad ko. San pa namin asimang po Kastakati Kut kasanun ti abangyo. Mala. Ibagam kanila kay mo intun sumangpet tagsubli at manan intun bikata. Sige nana. Agyaman ako na'y. Nasayata si Mamput kan rito. Napay kumanwad daro na, imay nga mininanaro sa itay. Agsingsingir iti abam. Talo abulan na saan tayo ang nakabayad. Dumahawat ka kini Kevin. Anya? Di mo remang papanawan datayin dito Awam bibiyanggo. At damat balaitin siya pagawitan mikadagitu bing no gaspaharigan. Anya? Awan matintad ni Rito pagbayad kunana. Ay nasaan ang mabalinti kasta magda. Ita nang rugi mananti panag-iskwela. Adu tagsapul iti working house. Isa ano kasta ka na yun? I-clear yung laan ng titalo abulan sa inyo pa'y anabayatan. Oray pumanaw kayon. Ha? Saan kumamuta kasta anana? Na pasensya kan magda. Di kay matanada nana. At diskitara kiti pagbayad ko iti abang mi. Basta di na kami papanawan. Ala, nukas tati ko nam. Nam-nama ug narudayta magda. Pangalahak may kumaiti pa utang ko ka, friend. Mamut nga awan trabaho ita. Awan na binante mo kapagutalak, friend. No jakag bayad iti abang mi. Sigurado ang mapapanaw kami ni boarding house mi. No apay mat namin nakasday nila kay mo. Rumbang kumang ay sa ti panunutan na dagita. Isukot nga rog di ama. Day tangarud. Nam awan mat. Mapmapanlaan iti sugal ti kwarta na. Umutang kan aki ni Kevin. Sigurado madakwarta na day jay. Ha? Much manya ko na yun ni Kevin. Isang laamok na damay pautang na ka. Would no, itod na baikid din na. Anya, umutang ka ko na magda. Wen kuma, di ka matanagan. Bayadak mo lang iti mapiit.
No, adanto itat nila hay ko pagbayad ko iti abang mi, ibayad kun tumkan ka. Pasensya kan, awan ti may pautang ko kan ka. Kabay-bayad kumatla iti abang, kaya nagbaw itar iti kwarta kaninalan ko. At napatian par allowance ko laal. Kasta ka di? Lasi no atan ti pagutang nga. Ay, kasavita manila hay mo. Ibagam kan kwa na obligasyon na abayad ati abang yo. Namin ano na imbaga, nampasig mo ta bari-bar ti songbat na. Ay na, no kastamot laang, mangsapul kalangan iti panggadam, putal dadakal mo ta dianak yo. Saan mo't a baby, anas kan awilan, di ba? Narigat ano bang namnamahala iti yawat ni Rito? Asanu no awanan na talaga titinakan ka, o di nakakaasikan, Magda? Ha? Umutang ka iti kwarta ko na manam Magda, wan kumading ku, no da kwartam, ahem kwa manang, nagbayad aknot ngamin iti abang mi iti kaman. Angam, kasaritak ni Elma ito madamdaman, no anya ti kunana iti kwarta na. Sige man nga ruwan, panghaasi maha, awan na talaga ti amukon apagutangan, at da kwarta na igdum ku, ngam tangdan nila hay ku. Masapul ana ipakamukpay kan kwa na, ay narigat mat na basta ipautamulatan. Ay, sapay lako matahayat na. Madena ganak laminon. Nag-text man na nina na Rosa itay. Di ka madenagan. Yigwa dagus di ti boarding house yo. Apamat na makasaritak ti asawa. Madenagan kanumamin. Gaputan ako na ni Nana Rosa apapanawid na ida. No di da bayadan jetal lubulan na abangda. Kasta. Ay. Kasi matdagiti ubing nubilan laang. Narigat yaga akar iti boarding house. Nang runa no dadagiti ubing. Ay, Kahat, kasano? Ipautang ko kadipalan ti kwartam kadakwada. Ha, isa na bali. Bayadan ng tumatlaan. Kasi damag. Manu may ti pautang mo. Jay da sa pagbayad da iti habang da, ha? O sige, ipautan mo pala bakat, kasi damat, basta bayadan dento, o sige na luhat. At ay tama ng Magda, day titututang makwartan, ay na, agyaman ako na yading ko, kamawdyanan na, at damat la pagbayad kun iti habang mi, awan anyaman na manang. Sana bali? Saan mi pa'y natakasapulan ti kwarta ita? Laim baglahitin tadda kayo iti asawam, no di naknapautanan, amu na talaga. Ala, ingkad bayadan iti aban yu, iti kasta, awanan pagbarikutam manam Magda. Bayadan tunata ni Magda, ti kwarta na inutang na, papagayam, di uliwayan na dinggan, di tolo iti seryeta yu ita alawas anapolwan. Rugit iti Imak, dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti direksyon ni Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenday tawing estasyon, agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di na palabas, kanayon ti panagap-apat da Magda nagasawa. Gapo iti lima da komunikasyon da Magda kan ti lalaki na. Gapo iti dayta, san anang ni Rito iti kwarta iti asawa na istorya ni Magda ti parikot na kan ni Ivy agayim na. Yung nasawulaan, tigayim na, asinaan na laktan ni Rito, nasawa na. Nangag ni Rito, ti saritaan da Magdatan Ivy. Iswa na tun panamaktan ti asawa na. Gapo iti kuntuk na, iti panagsingir ni Nana Rosa iti aban. Awan ti maibayad ni Magda. Gapo tawan kit nga rod ti awat ti asawa na.
Umut otang ni Magda kadagiti gagayem na nam awan tinagutan na. Aging ani Regina tinakatulong kan kuana iti parikut na. Papagayam, den ganti tulo iti serye tayo ita alawas anapauwan. Rugit iti Imak. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Awan naman na manan Magda. Sana bali, tasan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita. Ay na, naimbaglaukit din tadda kayo. No dinak na pautanan, jaka mo na talaga. Ala, ingkang harudan agbayad, manan. Iti kasta, awanin ti pagparikutam. Ay, mapano ka talagan. Nas ka na mabayada kung tiabang mi. Aman namin no paypayso ni Nana Rosa ti kunan na kanya. Apapanawin na kamin no jakpay la makabayan. Mariti bukan ako na talaga ading po. Ni, apay anak ko nam ti kasta manan Magda. Kanayon namin ang ti panagapami ka ni Rito. Mababain akong di ti boarding house tayo. Namin, di panadap apami mutlapan ti mangnugyutong kaharabihi. Isoy jak na pabasol kibagi. No apayan namin pinsan anak po o ti panadayat ko iti asahawak. Manang Magda. Inauna ka nga mitisyak. Ngam di mo kumatagidaksan to ibagatan ka ha? Ha? Anyo dayta? Imbagam kanyak idi na aging ita kat atalata komunikasyon yu iti sigud akarelasyon mo. Saan tadi? Anya na tamasal danam naminan. Ipamay samlatante oras kan atensyon mo iti pamilyam. Anya? Ngamin, maobserbar ko. Iso siguro magsupsugal kan kanayon ang mabartak nilahay mo. Gapo itar aramidam. Ha? Anya ti amom? Nusad na naman ti panakitatat mo iti sigud akarelasyon mo. Ang mga nagbalbalyo mo tante asawam. Ay ayatat namin ni Kevin. Ay, sana pudno apanagayap dayta, manang Magda. Panunot mula daytan. Gaputakas tangarud di sitwasyon yu itasawam. Ay, manang panunutam kumadagiti anak mo. Naminig, isudat at daan nakakaasi itikas tang aramidam. Nay, apayan na nagmayat matalipan katawam, friend. Ay, makalikat na binat talaga. Ka, iba ka mata, at nagkatahutan to tapno saan lang masikat agad katawa. Ay na, day man karubak, makapalik at talaga. Iba ka na din alipat kanu ni Kevin. Anya, amok, isang ay pagpagana day jay, gaputa umapal kanya. Ha? Siyak namin, oray at danduhan ko, adalata gusto kanya. Kaska ni Kevin. Angam ni Regina nay. Nagalaklaan iti dua, kaslalo lan tilangana. Anya? Ay na. Apal na lahan daydaykan ka. Apay kumalipatan ni Kevin. Kut na putnunot daydaykan ka. Saan akas iti asawam? Akasla panunot ibuklat panunot. Wen na ruda. Ay, wadak lakit nino nasayatyo gali day Regina. Mangdadahal matgayam ti awanan bain. Di saan kayo warudan nagsarsarita kini Regina karubam. Sana, jakasak salita. Oray payagrana kami yabanyo wenujila babu. Ka, kasano na iti kwarta inutan mo kuana, bayadap to na taa, saan kumatay bagali patakon, utang ko haron. Wala, ang mga no ibu-ibu ina no di mo bayada na ay padasan na, saan nagar arami day jababae iti banag ajat magustuan. Ha, papanaw kita, anya? Jak amu? No apay akalat mo na nagbaliw ni manang Magda kanyak. Ay na, di may kaskaso. O sino humangay da dya Magda? Saan mo mat ngay patay no di nakakasasarita? Ay,
mariribuhanak na midamang pampanunot. No anya tinaaramid ko asaan anasayahat kang kuana. Ay na, saan aday tati paparikutam. Saan kumukitya pagparparikutan insan. Pampanunutot la. Ala, baybay antagin dat tamadak tuman kang kuana. No may to dito ayan ko. Sige man insan. Damagam no anya timadinga inaramid ko. Tapno amok ti baliwat. Imposible din amon anya timadian na ibaganahan niya. Anya ramin aya, ibagam atap no ammo, itikasta baga aktikasinsin ko, imbagana kit din alipata ko ni Kevin. Amok no mapala ang kanya, gaputa uray adan asawa kan anak ko, at dalata gusto kanya, say nakaskan kwa na. Ganel, ibagam manitikasinsin mo na Rugit iti Imak. Di pa'y mahadalusi ti kukuna. Oray kumamot o gugugas lang iti karots akat amo na kumamot na ornusan ti bagina. Ay, apayan ngay Magda. Apay ngay ngagraman mo ti trabaho na kat ti raman mo. Wala, ha? Siya, sana magtrabaho. Alam, kasi na, mangmahan kamila ta iti mamito iti may saad daw. Sana haskan kwa na masapul pa'y amapan aggugas iti karots. Tapno kakwal talaan. Hoy, mangga Amalano nalipatan nga da utang mo iti kasinsin ko. Hoy, bakla. Saan ko nalipatan anya? Di ka matanagan. Bayadak to no da kwalta. Alright, times 2. Anya? Hoy, anya kamatan, Magda. Kalpasan ti amin atulong ti kasinsin ko ka. Basta tibagan. Imbes pa nangisakit kang karayjeng ay bagana. Miyam ibagam kitin na apal. Hay, pahawanem apo. Itikano man, sana hasken ka te kasinsin ko. Ha? Kalpasanti amin anay tulong ko kankwana. Kustagayam tibag bagana, insan. Ay na, umapal kahanulang kankwana, iswakas detin bagaminsan. Nayan. Anya kumatea palak kan kuana nu bilang laan. Tikada ti lalaki na kasta kadi. Ay, anya mo tinaklas ti panagpampanunot day dya babae. Ay, win nga rud. Diyaman amu day dya Magda. Nagturat metel anang ipagana apalam kanu ha. Iswakas jetin ako naam. Ay, bye-bye ang talakpan insan. Anya lang nga rud. Awan maramidan pa. No kasta ti pan nakaawat na itimbaga. Sa bagay, awan mati mapuhaw kadata, medina ta kasavsarita. Anya, kasta timbaga ni manang magdakan ka, bakat? Wen lakay, iswa din akong kasavsarita, kun madlaw ko agi mura kanyak. Anya, nasaya at matiko na timbaga kun kwana, pananisakit ko kun kwana. Ngam, jak amwatin na gidakas na gayam. Hay, anya matantikas ta karuba. Hay, winaruda. Jak mat isid-sidir dagitin ay tultulong ko kankwana. Ngam panunutan na kumamat. Tunggal mawanan. Siyak ti pagutanan na. Pagbuludan na iti anyaladitan. Bagas, asukar, sabon, wenno kape. Di kay amin ti papanan na. Angam, kas jemut ten ti bagbagana. Hay, bayamon bakit? Anyang arug ngay, no kas de ti katatao na. Awan maramidan ta. Tinas kang aramidan ta. Agtrabaho takit di. Di mo'y kan kano, no anyaman ti bagbagana. Onay kan rito, talaga maawanan tinabna mahabalbaliw ka. Nabay, siga, nagbalbaliw ka din? Ha, sumbatam ti saludsud ko. Nagbalbaliw ka din? Sinabdanga mo ka din ti lalahim? Bueno, day kamiwat mo. Malagbutan ti amin na karuba. Abay, mabayin kay ti aramit mo, Pagkwa, abadi ka sumumba. Rito, awanan ti komunikasyon mi ti da Jack Kevin.
mamati ka kumamot iti bagbaga. Ha! Sana ka maag magda. Sana knobing tapno mamatiak iti inuulbod. Ala, panawan at ito. Jakayat niya tahasar sarita. Nanruna nukasken ka anapatlam nga ulbod. Nukastimatlang akanayon. Nasaysayat lang sinatan rito. Sina hunam. Abay, agden na rayo hadin kinikevin, iso akastati bagbagama. Anya, no sina tiko na mudi sina. Abay hit dinasan, siak pailain tikarkaritam. No kastati ko nam, sige. Pumanaw kami katagitan nagpa. Agawid kami ni je probinsya. Itikasta, maramit mo amin na hayat mo. Amugmat ka takastati kayat mo. Ha! Amam magda. Not daman asawa, ken ina nga wansilbina. Sikadayta. Ngamen, napat patagken ka ti pagragsaham, nyam ti pamilyam. Rito, pakawanan na pumaiti na ilawan kumaimbaga iti rabii. Gapulang iti puntut ko dayjay. Namnamiris ko bidut ko. Pakawanan na kumaha. Ita mampay amay bagam kanyak tikasta. Ita mampay nga kiddaw hay ti pamakawan. Kayat ko mautmus yami kadata. Ikarik, put da konti komunikasyon mi kanikevin. Anya, di ka pilitan na mamati iti bagbagak. Lamsapay la kumaha. Tamakitam tu ti panagbalbaliw ko. Agundi di lang da kitang agasawa. Amok isu akundi singput dayjay amadda iti asawa na namin wala siyang kahampi. Ha? Anyat kalat mo sawan insan. Well, tawanan ti kasarsarita na dito'y ayan tayo, no di ti asawa na laeng. Awanan ti pagutangan na no kaste amaawanan. Isu anu choice. Tap may kanilahay na iti kwarta, agpamarang ang nagbalpaliw. Anya, ay na, amok ti ugali da dya babae. Manipud ulo aging ga iti sakana, agraman pa ingron na Anya, what? Unay kan insan, ay napudo ti pagpagak insan. Promise. Makadlawa ka bakit? San nutin nga gapapataman ang magda, kanti asawa na? Wan narod, angam nasayaat mata, tawanan ti disturbo iti panaturog. Sabagay ayong gayam, nagbayad ka din iti utang na, ay, saan pa'y narod? Inayan ko kumadayjay iti urunong ta. Anam, di pa'y mat nagbaybayad. Anya, ay singirum bakit? Saan amabalin akastay latan? Manong aldaw at angdan ko dayjay? Sige. Ay, adamot kit din insan ko. Isot hibawn ko amang singir kan kwa na nubilang laang. Jok namin kaya takasarita ni Manan Magda. Amangan sa bali manan ti pangipapanan na iti panagsingir ko. Sapay managipapan. Wininsan, sika ko man ti makaamu amang singir kan kwa na. Well, awan parikwat. Padasan na tisan nga bayat ay sa gudnop ko. Wala kitain na, ay di mor aramiden day tainsan. Agpakum babatay lata. No dakas te aramiden na kadatayo. Nasayat latati pakita te kadakwata. Saan? Sana mabalikan at tikas jay. Jak paya tikas nga aramiden na. No bari parti sumbat na ay na tumbaat. Anya, intud bigat. Siyak ti mapanajayan na. Siyak mo ti masingil kan kwa na. Amuna mo ti ugalik. Padasin na lang asamumbat. Ang mapilan tila payag ko tamakihan. Talaga na isa gundok ko.
Anya nga ti aramidan ni bakla iti panagsingir na. Papagayam, di liwayan na denggen ti tulo iti serye tayo ita alawas anapalwan. Rugit iti Imak. Dito drama tayo ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Patlayan. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay panantarabay. Di napalabas, hindi nga ni Magda ti parikot na ken ni Regina, gapo iti panangisakit ni Regina, pinalagipan na daytoy, asar tanan na kuman ni Kevin, na kunana pa'y apanunutan na kumadag iti anak na, nung sabali iti panakaawat ni Magda, na kunan ni Magda na umapalaan ni Regina, iswakas jay iti na kunana, di murang arud ni Magda, aging gadinan kinasasarita ni Regina, no pa'y kasta, nagtalinad latta as ipapakumbaba ni Regina, iti laksip ti dakas nga ramit ti karubana, ita papagayam, denggen ti tulo iti serye tayo ita alawas anapawan. Rugit iti Imak. Dito drama tayo ti Masakbayan. Ay na insan saad buhat aramiden ti kasta. Agpakumbaba tayo latan. Nadakas man tayo aramiden da. Pag-aramiden tayo latta iti nasaya at ida. Madi ti agibalos. San yag balin kanyak ti kasta. Diyak kaya ti kasi aramiden na. Hinan mo barhi pati sumbat na tumpaat. Anya, ito bigat. Siya mismo ti mapanitayan na, ta siyak ti mangsingil kan kwa Amo na mati ugali. Patasin na sa mumbat iti makaplan iti lapayag ko, talaga na isagunot ko. Ay, mahamu ka insan. Sapay la ko mga rut ta masingir mo ni Manang Magda. Well insan, siyak ti mahamu. Anya, imbaun na katak na umay naksingirin, kasta hadi, apay rastaka, apay asika pay ti makapuntuan, ketsi kama ti nakauta, wan siyak ti nakautan, na makauray kayo kumamuta. Imbagat iti imuta na abayadak no dakwartak, awan ti imbagat na aldaw weno inkarik habulan apanagbayad ko, mawatan si kabaka. Awan na kay tibain, si kalaharo ta din hawtang si kapalang tinalas tob. Muta mong katkabalam amin na tao, nagbidot ka. Tinumpa nakik din, anya ti kalat mo aramidat, iwas-iwas kan tupay, di ka matanagan, bayadak to day jay, oray dublak tupay, di ka managsao-sao iti kasta. Awan tupay may gatang witi si Dan, tutans kung kunakik din dang nga, hoy, tap na mo man niya, oray awan trabaho, at akwarta, namin, yawawatan na kunirito iti kwarta, nalawag, o di nasayad no basta, saan na kasi iti kasinsin mo, ama sapol pa ama panagugas iti karot, stop na kakwarta, agawid, anak arug rugit iti Imak na, Anya, kasta tinarami day abaklakin ka, when friend, basta tinumpa naklaptan ti awanan bain, Maranaklo day isung matitumpal. Talaga bansat na bakla. Namsan pa ngay ta. Masigurado. Matumpak tu mutlaan day da kasi tinaramid na hanya. Ayong pamahang. Tapno din ako naan. Akabaalan na amin at tao. Piawanan bain. Oray at kadwada pa ni Regina. Jak kabutang ida. Pagtim. Og tu pa ida dwa. Anya, kasta ti imbaga ni Manang Magda. Hay, when insan ay na, makadatali ti beauty, hay, sabali at talaga itanti panawan. No asino tinakautang, iso pa'y tinalastog, ay na, pudolay ta insan, nakunamuan. Angam, sige, uray di nan bayadan ti utang na.
Ay, atakon kwa na data. Tinapatid, tinulumak ita kasapulan. Ay, data ti may sadya kayat ken kainsan, nakasingsingput ka. Ay na, no ita apanawen, nasken apalabanu ka, no payat-payatan da ka. Husto ka insan. Ngam no siyak, jak kayat ti makiap-apa. So, bay aklatan, ay saan, siniraplata, bay amun insan. Agtrabaho takit di. Sigurado adakdakil ti sukat dayjain, ken more blessings ako na da. Ay, unay matan dagitang agasawa. Nagalas matan ti ugalida. Apay nga kastadam ten. Kalpasan anakautang da. Kastan teramiden da. Winnarohada. Angam, bye-bye antan. At adun to siguro ti sukat dayjay. Ngam di ka madanagan. No marana akimanang magda. Ipalagit ko kwa na ti utang da. Banan agbayad, no siya ka mismo ti mangsingir kwa na. Wun tasayam dayjay akwarta bakahete. Nagbamban nugaf dayjay akwarta. Dayta kumamo ti panunutan na. Wen, siya kun ti makamu. Manak magda, naimbag na oras mo. O, apay, anya ti masapul mo. Kwa. Damagut la kuma, nukahan o bayadam ti utam mo kada kami. Ha? Ay, pasensyakan ha? Ngam, awan pa'y kwarta kita. Apay, awan ka din ti tangdan mo anapan nagugos iti karots isang agsing-singir kan? Ha? Apay ako stamatan ti panagsasa manang, saan ak nagsawi ti kastukan kano na sayat kahanya? Kapulhaan iti apal mo kanya, iso ad dinadail na. Ipukam kitin alipatok ni Kevin? Ha, dagiti kagayam ko, pulo sa di day baga kanyap ti kasta. Sikalaan tinahay bagay ti kasta. Iso nga ammo, akasta unay ti apal mo kanya. Anyat kayat mo asawan, hay, talaga di ka makaawatan niya. Palimpasa. Awag ugas kalaan iti karots, iso adi ka makaawat. Anya? Bye-bye amot mahay. Tsakayapan asingiran. Bayadan na no bayadan na ti utang da. Saan no saan? Ha, tsakayap na dakap apak. Isa bye-bye talatan. Tulum talatan kadakwada day chay. Sa magay makitiya, ay jaklaim pagarupakas de gayam ti ugali na. Din amuta bayin? Gamsa na bali? At least, ammo honti pa nagugugali na. Dagiti tao anak mayat ko mga kaniti pagnakmanda. Bye-bye amhem. Agulimak taylatan. Narigat no sa utay asaw. Ang mga nui bagadamanen na apal tayo lakadakwada. Anya? Anya kumanay tapalan tayo kadakwada. Day tangarud kat. No anya la unay tadakadakwada nga awan kada tayo. Sa bagay, ni manam magda, agtug-tugaw not malmalam. Kumpara kanyak, nga agrigri gatak amapan agugugas iti karots, tapno at dalakwartak. Day talahan magtiam mo ka nagdumhaan mi. Kalma, medyo dakin nutan ti ornung tayo je bangko. Kalpasan ti manu atawan apa nakitang-tang dantay. Nasayat no kasta bakat. Tapno damot pakakitaan iti banugta. Wena, isong anya nga ta. Numang sapul talaan nanditi syudad iti uray basitlan alote. Jay mo balin na pagsaadan ta iti uray basitlan abalay. Ha? Tapno saan tayo nagababang nakastoy.
Tapno dya ibayat tayo kumaitiaban, isupay amay na yun iti savings tayo. Mayat day tasing-asing wabakait. Ay mo na. Bayam, salud sudak to ni Uncle James. Amangan wadam muna alute dito'y syuthad. Imbag day jay, addam amuna dito'y. Sige. Tapno saan tayo magnanayon nagab-abang. Ayera, agsapsapol kayo iti tagagatangin nyo insan, wan insan. Day tati plano mi ka ni Alma. Oh, kastaya, ay nasa na oil. Nahornong kayuan, si kakik di mo't. Imposible mat nawan pa'y urunong mo, ay nadamot Jokmat may baga na awan. Angem san ngaundas ngay gatang ko iti taga. Ay, unay kan insan. Adan tula pa. Sa bagay, ay na, bili ba ka talaga ken ka insan, kada kayo nga kasawa. Apay mo tanah ko nam ti kasta, when, tanagbitay o nakaurunong, agasam manday ta. Agugugas ka iti karots, niyam, ay na mahagatang kan iti taga. Hay, insan, oray agugugas lang iti karots ti trabahog, basta lakit yamok nagdipid, makaurunong na. Ay, true. Kat, kumustahan niya iti karubam? Kat, kastilat na saan kami datag sa sarita? Numaminsan nga grana kami, madlaw ko hayat nakakasarita, liklik-lika. Kasta, kat, anya iti trabaho na itan, anya pa'y ngay, di agugugas latay ti karots, awan mo tiya muna sa balya trabaho. Namapalpalabas ko dito'y, kunamla na baknang, kanayon na daimot na ginatan na. Kasde na day, friend, kunamlan baknang, ngam agugugas lan mo't iti karots, na Rugit iti Imanan o kawid, all timurupa na parparasyahan iti rugit. Isu ahas la grupru pa akakalkalya karo. Ay, pot na dahitan ako nam friend. Kas lakakalkalya karots tilanana. Umataniman ti panagpabayad iti aban, ada ka di pagbayad tayo. Sigurado ko may mananina na rosa hagsingir. Nakababayin no san tayo mananagbayad. Sa pawan ko kita. Baka deti sugal, ay unay kamutan. Dahi tati bagbagakin ka. No amom kumamot no madanin ti panagbabayad. Isaganang kumamutan ati pagbayad. Abday ta ka mananahunak. No kayat mo, agtrabaho ka. Tapno saan ka asau. Agsingira kumaiti aban magda. Ay na, pasensya kayo kuman. Awan pa'y naming kwartami, iso adi kampay makabayad. Kano eruti pa nagbayad tiyo. Diyak agi ka retail daw nana. Agbayad kamin tulak tano dun kwartani rito. Sige. Ngam numabaliin saan kumaamabayag. Amuyumot adyak kaya tikastra. Ay, nana, di kay matanagan, umayak to bayad. Tanay da kayo laang tisaan anakabayad. Darihina kan dagiti daduma nakabayad tan. Da kayo laang mantisaan. Bali do abulan tibayatan nyo. Ta saan kayo ang nagbayad itinapan abulan? Ay na, parikot kumanan no sa dino ti pagutawak iti pagbayad mi ti abang friend. Amano da kwartam, pautahan na pay laong Panelak na ikuma, ti kwarta na ipautang kuhan ka. Amumutasan a regular trabaho. Basta ka di? Panilay mo, awan kwarta na, naabak manan iti sugal, isuma awan man kwartanan. Unay mo ti asawam, talaga adinan may kat dayjay abisyo na, wan harud friend. Ay, parikot ko talaga ti abang mi. Isulak ka na yun daytan ti pagparparikutak. Kat, inkagugas na iti karots. Tapno damat kwartam, ay na, inaklagan mang sapol iti sa balya tabahok no bilang laan. Jak tayo ti may paday ti day jerihina. Nakadugdugyok ti lahana.
Oh, anyanay, adaka din na i-recommenda ni Uncle James Kanka? Ay, awan na road bagat. Awan pa kanong tiyan muna ita. Kasta ka di. Padasat pumantag salutut ni nanan, numapanak iti balayda. Di ka magdanagaan baka sanay di ayam da banda ti kayat kunu bilam laeng. Agsalututak laeng. Sige na rod. Talaga ajak kayat, nu iti asidod dati papanan tayo. Ay ngeti ko nambasan, agsapsapol darihina iti dagagatananda. Nanay, iti kasta sanda hanungagap aban. Kasta kati, yes mader, isumutin ako na nakanak iti namin sa alawas. Nasayat na rod no kasta. Nagbeat dan anak horno. Ay, wala rod. Ay, nagagat magami nagasawa. Wala rod. Makita kadakwad akut inaldo da mapan makitandan. Saan nakas kada magdakan rito. Agtrabaho lang ni rito no awanan timakanta. Ay nakunayo na. Ahwen kaya ambasan. Salutsudum tu maniti kasinsinbo. No hayat dalaangan aday ti balay kunda gatigatanganda. Ha? Forsel dahi toy? Wuhan. Nadsaritaan mingamin iti anak kumada ijay aprod. Na ila kuminday tuy. Dainton agawid nagapu ijay UK. Ijay kamin probinsyang agnawid. Ay, kasta. Ay na. Ibagat maniti kasinsin ko. Anya pa ay dagiti sumarunu ama pasama ka. Papagayam, di uliwayan na denggan, di tuloy iti seryeta yu ita alawas anapalwan. Rugit iti Imak, dito drama tayo. Ti Masakbayan insurata para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon ni Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito in estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti napalabas siningir ti bakla ni Magda iti utan na tenirihina nimsaan ang nagbayad daytoy saan anasaya at ti panakisarita ni Magda iti bakla iswa natun pana daytoy. Nagtalin at latamat ang napakumbaba ni Regina, na uray saan anasaya at tinararamit ni Magdakenkwana, kalpasan ti manwatawan, nakaunum da Elmar nga gasawa, iti kwarta, iswa panggapdaan at birok itilote agatananda, namuan nga ruday ito ininana rosa, iswa nakunana a for sale telote, gan balay a papabangan na. Papagayam, den ganti tuloy iti seryeta yu idalawas anapalwan. Rugit iti Imak, dito drama tayo, ti Masakbayan. Nasayat met nukasta. Nagbeat naman anak kaunong ay na winerdana. Lagagit na naming agasawa, wun na rud. Makita kadakwada kut inaldo da mapan makitandan. Sa nakas kada magdakan rito. Agtrabaho lang ni rito no awanin ti mahanda. Ay nakunayo nana. Ay win gayam basan. Saludsudam to mankit di iti kasinsin mo. No hayat dalaangan aday ti balay kunda gatigatananda. Ha? For sale day toy? Wen, nagsarita an mingamin iti anak kumaday ti abroad. Na ila kuminday toy. Tainto nagawid nagapoy ja UK, ijay kamin probinsya na ed. Alanga ruad, ibagat tuman kanikasinsin kwa, wen basan, barun kayat da agatan ng day kibala. Anya, for sale day te balay danan rosa, insan, yes insan, isu timbaga na kanya itikalman. Ay, kasta ayay. Nagmayat kumaday ti agatahanan.
Saan mat na umdasti or numi? Ay ket kasaritam ani Nana Rosa. Tapno pagsaritaan nyo na sayaan. Ay, kasaritak tuman ni Elmorington malam. Ulinsan, tapno doa kayo mapahanitayan ni Nana Rosa. Kastatin baga ni Nana Rosa iti kasinsin mo. Woon, for sale gayam da iti balay kan lo tida. Kasta ka di. Ay na. Sayang. Kuranti or nungta. Ay, win na rod. Angam padasan talata kasaritahan ni Nana Rosa. Wun man na paiso. Anya ti amutang ay. Ang mga nukayat namat at 2 gibbs ti panagbayat ta. Win na rod. Ay sapay lakumaa. Aginanaf pay bit. Mapantay tayo na ito madamdama. Iti duatawa napanad na ikyudite balay. Napanuk-nagak ti kinasaya at yumaldasawa. Awan mahunak katahayo. Agyaman kami, Nana. Isu alukas tati kunayo akuran ti ornungyo iti presyo member ka. Awan parikot iti daita. At taluka katahayo. Umanugutak iti kunayo at 2 gibbs. Ha? Kasta ka di, Nana? Ay na. Agyaman kami unay. Agyaman kami unay, Nana. Awan anyaman na rehina. Elmer. Kalpasan ti do abulan, sumangputan ti anak ko nagafuy kay UK. Orayan tayo lang ti panagawid na. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo ti may papan iti day ti abanan. Kung napag-isunto matan apa i-clear ko amin na abandag iti at balance na. Iti kasta, at danto katahayon, no anyan to ti aramidin yo. Wenana, tinapatag, naibagayon kanya, at akayo ti manggatang de kibalay, iso asaan ko nga ikanvas iti sabalik. Jak may ladawan ti ragsa kamariklik na kita, baka hepa, uray siya. Kasla jak patyan amadan tayo iti kabukbuhudan abalay, saan tayo ito nagabahaban? Un bakata, naimbaga talaga ti Diyos. Inturong datay tinasaya at trabaho. Aginggan ako nung ta. Katita, madan tayo ni ti kabukbukudan na balay. Pudno day ta, naimbag unay ti Diyos. Nasken amabayadan yu amin ti abang yu ikitalo abulan magta. Na may numagatang tunday ti balay. Sabalin tun takin kokwa. Ha? May sabulan laan ti urayan. Saanan ada kami ti akin kokwa di ti balay. Kasta ka dinana. Kaya Josawan, pumano kami tumaktan dito Data ti jak masumbatan. Na main makamun tumaktan di kumatan. No anya ti desisyon na. Iso anasken amabayadan amin dagiti abang anatili. Awan pa'y namin kwarta mihi. Nam sana balay. Na panagtrabaho ni rito ita, sigurado nga damasweldo na deja intun Sabado na. Alam na road, siguraduin nyo ang makabayad kayo intun Sabado. Namin na ornuven te habang yo. Wen Nana. Ay na, naska namang sapol kan iti sa Balia boarding house lakay. Abay, ilako kaya mo ni Nana Rosa ti balay. Sigurado mapapanaw tayo dito'y kalpasan ti may sabulan. Anya, iso anas ka na mabayadan tayo, jitalubulan asan tayo anabayadan. Nakababayin matitigim mata iti dayta balay no bilang lang. Kastadi? Zana bali? Ibayad ko langan ti masweldo gintong Sabado. Nakababayin dug nagpaiso. Wan tani, amangan at dama ibagani na Rosa. Anya, kat? Pagkakaran niyo ay no bilang laang? Ay, day taro ti parikut may ta friend. Sape nagriga ti mangsapol iti boarding house ita. Nauro nakot na rugi manan ti panugiskwela dagiti estudyante. When you're hot, numurayan niyo friend. Ang mga nudi na kay papanawan ti gimatang iti balanina na Rosa. Ay na, sapay la ko mga rod friend.
Nung napapanawan na kayo, di may kayo lang na nito and me. Wen gayam, pagkaharan na may tikaruba mawashir tikarots nubilang lang, awan bibiyang ko iti dayjataw. Umahar kumarut iti adayua, paknusang kami nakikita. Wana, tapno natal na ti panunut mo. Awan kap apam iteglamla ay husto ka friend, husto ka launay. Ay wingaya minsan, anya na kinagsarita anyo kanina narawas sa, ay na, good news insan. Umanugot ni nanaro sa itimbagami ko ni Elmar at to gives ti panagbayad mi, ay nagmayaten. Man tikas kinkwan ata o, wan nga rudinsan, ay na, blessing para hadatayu. Ket mo sa wan, napaunaan yung harudin day ti balay tahen lot ki? San pai insan. Urayan tayo kanupay janak na sumangpet na dapuy da UK. Tapno manggag na ti amin apagsasaritahan tayo. Ay, kasta ka di. Ay na. Nagasat kayo talaga insan. Datayo ko namha insan. Numagatan min to day ti abalay. Saan kantun agabang? Libren ton ti panagnod mo dito'y insan. Ket, nakasapol en darahin ay ti barwa boarding house da, jak amua, jak matamdamagan, kan jak sa sarita, apnam mo kuma. Para makita man, no sa dino ti pagaharanda, mapanda siguro na ti balay dalahay na. Abay, adaya balay dalahay na dito syudad, adda, iso nalaang, taay kayat na ti agabang ngam ti makipagnaad day ti balay dalahay na. Siguro, nagalastog gali day taruhina, iso asad na haggalaan iti katugangan na. Aniya, iso mati ko na ni bakla, iso mo kay baka, ket, napian na rud akadahwada, tat dagayang pagaharan danu bilang lag. Apay ngay nayapan nak, adahadin apatag na ipagam, abayag kahadin iti utan mo iti kasinsin ko, ha? Ay, kwa. Lisan, awan pa'y pagbayad ko. Anaro ti pagam, saludsudok ko manot na sa pulam apagaharam. Ura nga may saburan lawan ng ti pawayway tayo wagsapul iti pagakaran tayo. Apay, saan ka diyan na ibaganina na rosakan ka dayta? Ano ti pagpagap? Salumot gayam lamu. In lako ni Nana Rosa dayti balayda. Aya? Ket anaro ti plano mitay? Ada pagaharan yo? No, at yung mahar kayuan, iti kasta, masukatan mo ti porters ditoy. Anya, ay no siyak sana apumanaw. Memin, dito yahlata. Ay, dayta ti parikot mi taka ni Rito, friend. Ha? Aging ga ita, awan pa'y nasarakan mi apagyanan mi. Ay, manwal dolan manturayon. Samangpot ang janak ni Nana Rosa. Kasta hindi, kasanuraitan, makamuditan. Barn, di na kang papanawan ajigin mata iti daytya balay. Wana, barn at pabang mutlaang. DJ kayo lata, ay, sapay la kumaharut kasta, friend. Ay da, nakita kitay, si mangpot ang tiyanak ni Nana Rosa ang nagapuin sa UK. Kasta ka di bagat, wan, isang orain talawan na umay na tayo ba ni Nana Rosa? Sigurado na umay daytay. Nusan na ita, intun bigat. Ay katuna, uray santan tumag trabaho intun bigata. Urayin tan umay ni Nana Rosa, tapno pagsasaritaan tayo, timay papaniti dayto balay. Wina, sa anak pa'y ama panagugas iti karots, agi nanak man mat, ay katuna ha, agi nanak amata, amu panabambanduk ka, agasam nay, inal daw ama pankagugas iti karots, isumutan natin nanam, ta uray siya ka, jak pa'y lama panijay sait, wen, padaanan ta ni Nana Rosa. Itaman pa nga daha dito irihina,
Apay, di ka na panagugas iti carrots? Wano, awanan ti carrots ang maugasan. Ha, itaman pa kung tiwalis ka ditoy. Ay na, at papada tayo ang mapapanaw ditoy. Iso adikan agin wawalis ti balay da na Rosa. Apay ka nga ultimo panagwalis ko. Kat dakas ti panagipapan mo, manang magda. Di ka matananwan Bigbigat, nam kastamot ti bagbagam, mas dawak lamin, paitalaw lakon ti walis ka ditoy. Gaputa mo masigmang pultan tanak ni Nana Rosa. Ha, damon siguro. Agin wawalis ka tap na makita dahakat san dahapapanawanan niya. Anya, mala, itulay mo tagwalis, barang makita dahanagpaiso kat masyandakan ka. Naimpagmantad da kayo, Regina. Elmer, itaman pa'y asaan kayo anapan nagtrabaho? Winana, saan kamin anapan? Kinapudno na, patpataanan mi nga umay ka. Kusta ka di? Winana, ala, tagay at dante anak ko. Umay kayo igay baba intun madam tamaha? Sige nana, tapag sa saritaan tayo ti may papan iti daytu balay, o may maklaan di kapsat kung adda ti tabanya, kan ti kasinsin ko, orayan tayo labi ita. Sige nana, umay kami iti asawa. Anya ti resulta ti pagsasaritaan da Nana Rosa, kan da Regina ng agasawa, papagayam, di uliwayan at denggan, ti maudia pasat ti serye tayo ita alawas anapolwan. Rugit iti Imak. Dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti direksyon ni Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPDC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito inistasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti maudia pasa ti serye tayo ita alawas anapauwan. Rugit iti Imak. Dito idrama tayo ti Masakbayan. Tanay at dantian ako, umay kayo ijay babainton madamdamaha? Wenanaham, tapag sa saritaan tayon ti may papanday ti balayli, umay matlaji kapsat kumat da di tabangir, kan ti kasinsin ko, orayan tayo labik ida. Sige nana, umay kaminto ita sawak, o sige, inak naruta na, orayan kayo ijay basement. No kasta narod, kaano na itay ti balansyo, Regina, Elmer. Sabado lamin ita, nana. Iswasan ang makawitro na Regina. Iso nga intunloniston. Bala no kasta ti kunayo. Aywan gayam, anya ti plano yo no bilam laan. Ituluyo kadikat paapan? Wenana. Albay kit dinasahan, agbabang kayo lakta. Sayang ba't? Aywan gayam, amo ka din da magdang agasawa, at ahayo ti bagkamangatan iti daytu balay. Sana na, sanda nga amo, saan nga impagbaga, malaksit lang iti kasinsin ko. Kusta ka di, ay na kasta ti kayat kumaugali Regina. Nauli mo, saan aparama? Agyaman kami nana. Awan nga ti magunud mi, no bilang tagparamag kami nana. Kamu dyanan na, at dan buhod tayo abalay. Saan tayo na agaban? Ay na, wun na rod bakata. Saan tayo na agaban? No dikat,
Datayun ti agsingir iti abang dagiti porters. Kas lachak pa'y lapat dyan. Agugasak laan iti carrots, kan construction laan ti trabahum, ngam adan balay tayo. Uyawin dagiti daduma atahu, gaputahan ayun da ka makita anak Rugit iti Imak, tunggal lumabasak di tababalay da. Angamita, adan balay tayo diti syutahad, adan balay tayo, gapu iti Rugit iti Imak. Ay nahabakaet. Awan imposible iti tao nga muna ti agimpait. And when ay manulaw den aldaw, pumanawin tanan arosa. Ket datayon ti maisublat iti basement a paggiganan da. When narod bakat. Ayun gayam. Kasanong damanang magda. Papanawin takadida. Ay, nagalas mo ti ugali da. Skan, adamot ang karbanganta amang papanaw kadakwada. Kwa, adu ti tata umagsapsapol iti pagnadanda, wano pagabananda. Sigurado na dati nasisingpat nga gaban. Wen angam, bay ang talata idan, karasidamuat nubilam lalang. Ay nagrigat ti agakar iti boarding house, nang runa no adu ti gamit. Sabagay makiti Ala, oray di ta idan papanawad. Ay na, congrats insan, bayaw. Baka yun na talaga takin ko kwa iti dayto yabalay. Agyaman na, kinsan. Ayun gayam, nasanong nadamadda. Ay na, papanawin mo nita, makamuda no sa dino ti pagkakaranda. Ha? Ay, saan insan? Oray saan dan na pumanaw, kasi damot. Ay na, day tahaman ako nakon. Sumrumanan ti ka na singpwet mo, ajak magustuhan. Ganun na ganasto galida, kanayon dahang uyawen. Isang ay tatabalay mong day toy, at daharban nga maman papanaw patakwada. Sure, kuna makaslaman o. Pag nahamda, ay, Diyos ko. Insan, nasaysayat mutlaan tinapakumbaba. Gaputa ti tao anapakumbaba. Naas asidog ti grasya kadakwada. Ha? Dakas ti agibalus insan. Baran Nababawin iti panangasi kadakwada. Kat makaamiristan. Mapanunot da dagiti nagbidutan da. Ay na dagiti patat tao insan. Jaklapat siya na makamiris da. May tulang dan ti kinamatitugali da. Apa ngay meka dito ay sika magda. Kwa, saludsud plakumay, nonya ti decision ti gimata iti day ti abalay bakla. Talaga di mo pa'y amuan niya. San pa'y si kakit di mo? Agsaludsud ayaken ka namuhon. Ala, mapan ka ija ayan da Regina, ninsan ko. Ijay kipagdamagam, ngamin. Isuda ti akin amu iti amin. Anya ko mati connection da Regina, kat pada tayo mutlan itahagap aban? Hay, dayta namin ti madiken kahet, ta judgmental ka unay magda. Anya, ala, mapan ka iti ayanda, tap na masumpatan amin asaludsod mo. Imaya, tako na ni bakla. Ada kayo kano ti mahamu, no anya ti desisyon ni Nana Rosa may panggap day ti abalay. Amok na minanapan kayo mananaki o so iti nagsasarita da. Iso nga amuyo. Wen, napan kami, manang magda. Amo pa, napan kayo mananagpakpakaasya di tahay papanawan. Namin, awan ti pagaparan nyo. Sige, ipagamo no nga ti among tarumwara kung dito'y. Nagbangsit. Ala. Ano sampay lang arut ti dungag. Kep, oray aputem day tagong mo, manang magda. Anya? Iso anapan kami nakiusyoso iti naminsan nga aldaw iti ayanda na Rosa. Namin,
Da kami nga agasawa tigimatan iti daytoy, abalay danana rosa. Na, samaran samanan tikinat bibisin more hina. Manang Magda. Talaga nagalasgayan do galimanya. Ibagbaga lang arudin ni hina ti pudno. Kasta pailan ti panagsumsumbat mo. Ha, bagata. Papanawon kitidan. Talaga nagalas ti galida. Kinapudno na. Talaga akayat ti asawa kapapanawon kayo. Gapu iti nagalas na ugaliyo. Ha, ngam gapu tamasya na kadahayo, Manang Magda. Imbaga kwa na asahanen, gapu taamok anarigat ti agakar iti boarding house. Anya? Ulitak na ibaga manang, da kamin ti akin kukwa iti daytoy abalay. Isung awan maramidan yo, no ibaga kapumanaw hayo. Amon, Manang Magda, aglablabas kamatan, dimumatan panunutan, no makapasa erwan nusan iterik na ti panagsasahum, kwa, pasensya ako man rihina, mababaina itan padahayong agasawa, adu dagitisan anasaya ngay na aramid mo kadahami, ti pananguy uyaw mo kanyak, nang pinalabas ko dagita, gapu tajak kayat na addakap apana. Gamita, jak palabsunan, nudi kapailag balyo, Manang Magda. Ay nalakay, pudno matgayam adarehina kan elmortin ang gatang itiday jabalay. Ha, kostrani? Namalanda ko man ay tidakilagatat no bilang lain. Kuti panagun construction nila kay na kunti panakiugugas na iti karots. Kunti may sapayan nagtaudan ti kortada. Nagmember dahan witi may sakalatahan ako up diti syudad. Kundakil ti share capital da. Isa on nakalunday ti dakil. Iso natid na yung dapin ang bayad iti day tabalay. On niya. Kusla imposibli mo tay tabakat ay na. Di ka din sumana ulakay. At pakumbabata itan namin isudan na agasawa takin ku kwa iti day ti pagiganan tayo abalay. Kat, anya ti kunan irihina. Papanawin na tayo dito'y, uno, day tatin siya amua. Baran may ayo ka, kat dinan patuluyan ti panggap na panang papano kada tayo. Wah, anya ti plano mitayin san? Ay na, pagtalawong namin idan, ta isupay asakit ti ulo. Total, naglalastog ng agsasao. Di ay mangsapod dalangin iti sa boarding house. Day tangaro ti pampanunuta, insan, nga masyan kadagitan nakda. Sanot akaraman dagitubing iti pungtot ko kadakwada nagasawa. Ay, sabagay metkit di. Oray sandan apumanaw insan. Makaamiris dan tumatla siguro. Oh, apay ngay tayo kapalang dita suli. Napol uli makamit. Pampanunod at lamin dagitinar aramid ko kanirihina. Ha, awan na plus tinasayat ngay naramid ko kunkwana. Pasiga pamadakos. Ay, mapun konsensya apun lakay. Ay, anya na tanong mapana kita ayanda. Inakakidaw iti pamahawan. Kaslang amin, kalanap ti konsensya. Namiris ko dagiti dakas na inararamid ko. Ay kat mapan ka. Awan mo dakas na. Nasayat ay tanapanunog mo. Uray siya. Kaya't kumateki daw iti pamahawan kinelmar. Akrunik. Kanayong ko apakitaan iti san anasayat. Tunggalagra na kami. Anya. Ala. Tuwata mapan bakit? Tuwata mapan makisarita kadakwada. Pakawanan da kami kumael mahal. Behina. Ha. Amo pasan na umdas ti sao. Apakawanan na kami kuman. Ikarimi na ramidan miti amin.
Makita yu kun mapanak na kanyo lang asipupuso ti panagbalbalyo mi. Nasaya at mat, no nakapanunot kayo. Wondrahin na. Ben, sana gaputa. Di mi kaya tapapanawin da kami. Iso umay kami agkidkida witi pamakawan kada kayo. No dikat, sipupuso anak hamiris kami ti amin akinadakos mi. Manang magda, adakada kayo, no ibagayo pumanaw kami. Di pumanaw kami. Kasi ti kanayon kung haibaga iti kasinsing ko. Saan kayo apapanawin, manang magda? Dito kayo lata. Agyan kayo dito'y aging ga iti kay kayatyo. Iti kasta, adamat may tulong mi kadahayo. Imbagla apakalaglagipan nyo kadahami. Agyaman kami unay, wihila. Talaga na sayahat kayo. Anya, seryoso ka kaditi bagbagam, friend. When friend, pudno ti bagbagam. Darahi na. Isudang agasawan takin kuway ti balay apagabangan mi. Anya, kat, naimbag man ta di na kay papanawan. Kinapudno na. Pagbababaw yak na radagiti na aramid ko kadakwada. Ha? Na amiris kwa siya kayan ti bidot. Kat makon konsensya akon. Sabagay, kasta talaga. Makaadal tayo iti pagbidutan tayo saan ka di. Sabagay makitiya. Gusto ka, friend. Kat, kasanan talinangan nyo ita. Pagyamyamanak na rud, gaputan na sayat dalat tahagasawa hada kami. Oray madlaw mi na adalatamot gurada hada kami. Mawatan mi da kami narutin at bidu. Katwa na, anay nga rod, friend. Ay, panagbabayad man gaya man iti tuition dagitibing. When narud lakay, sanda maka-examin no sanda bayan. Itan sapay ti panagbabayad iti abang san kadi. When kayam, itang haldo ti panagbabayad tayo iti abang. Alam dati taloribo. Kagbayad. Makababayan kadarahin. Ha? Alamon, siya konti makamu iti pagtuition dagiti ubing. Umutaf balan iti kumpare. Sige, lo day tati ko nam. Inak na at bayad doon. Tanakababain labay so kadarahin. Amo kata sa pulan yu ti kwarta manang magda. Namin, panagbabayad iti tuition fee di pagadalan. Ha? Saan kayo matkatnap apuraan nagbayad iti abang yu? No awan pailaan, di ilista tayo pailaan. Ha? Apayakas tatila manang magda. Kasla makasangsanghit ka. Winarudrihin. Sobramin ti kinaano siya pada kami. Tsaka mo no kasano kami ang makasubad iti kinasingput yu. Manang magda? Ay, nagsingput ka unay rihina. Awan ti makunak. Katagyaman ako unay katahayo. Sapela kumata mapakawanda kami ti amin adakas na inararamid mi. Ala, diyan pampanunutan dayjay, manang. Napalabasan dayjay, lipatan tayon. Tikit ti masakbayan ti panunutan tayo ita. Ditan papagayam ti naggibusan ti makalawas aserye tayo anapawan. Rugit iti Imak. Dito idrama tayo ti Masakbayan. Insurada para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Fatlay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kadahayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito in estasyon. Agyaman kami iti inkay panantarabay.